Hello guys, saya Gary ya daripada GCI Motor. Hari ini kita ada sebuah Royal Enfield 650 punya Continental GT. Ini agak sport, termasuk cafe racer punya style, agak modern punya. Memang canggih lah. CC 650 guys. Alright, so tahun 2023 kita nak join dengan harga jualan 27,800 siap potong nama cash. Kalau loan credit minimum deposit 100, bulanan 500 lebih selama 6 tahun. Kalau ada credit card, limit cukup pun boleh bayar guna credit card. Macam beli motor cash, bayar dengan credit card. Lepas tu boleh buat EPP 0% interest dengan bank korang. Boleh PM kita boleh tolong advice bagi package dia dekat korang. Kita boleh uruskan. Kemudian kalau penghantaran seluruh Malaysia boleh diuruskan. Termasuk Sabah Sarawak pun boleh uruskan penghantaran. Just bagi tahu kita lah. Kalau area Selangor wilayah, kita free delivery. Kalau selain pada Selangor wilayah, termasuk Sabah Sarawak, lain negeri, kita boleh tolong uruskan penghantaran. PM kita untuk dia punya detail ya. Alright, so jom kita tengok pada motor pula. Jom. First kali, lampu depan dia dah upgrade yang lampu LED. Alright, lampu LED. So dia punya brake pump semua original lagi lah. Handle grip dia dah balut yang leather punya. Lepas tu balancer side mirror. Okay, balancer punya side mirror dekat tepi. LED punya signal tepi. Double fret dia taruh kat sini lah. Okay, papan besi lagi. Cun. Lepas tu fork dia pun ada penutup dia. So depan single disc brake lah. Kita tengok pada sini. Depan belakang pakai ABS. Pakai Brantad punya caliper. ABS brake depan belakang. Size tayar depan 180/18 inci. Rim orang kata alloy. Alright. So motor ni 2 silinder ya. Korang boleh tengok exhaust tu ada 2. So 2 silinder lah kiri kanan. So 2 silinder. Boleh menghasilkan horsepower around 47 HP. Top speed dalam 17 ke 18 anggaran. Alright, so tengok dia punya modern, dia punya engine buat memang macam old school punya motor. So tank dia 12.5 liter. So memang lawa lah. Alright, 650cc ya. So exhaust dia pun dah upgrade yang exhaust yang ada sound punya, bass punya sound. So kiri kanan double exhaust, korang tengok. Tayar belakang pula, tayar belakang pakai 120, 80, 18. Depan belakang pakai tayar 18. Belakang pun pakai ABS juga. So suspension belakang adjustable. Okay, boleh adjustable punya. Okay. So, bentuk engine design dia memang macam old school punya. So yang Continental GT ni, dia punya handle tu dia macam clip on lah. Clip on. So mileage 12,000 saja. Low mileage 12,000 saja. Last sekali kita payung kat korang sound. Alright, ini exhaust sudah upgrade punya. So dia punya sound memang best guys. So ulang sekali lagi, tahun 2023 Royal Enfield Continental GT 650cc guys, 2 silinder guys. So dengan harga jualan kita nak offer 27,800 siap potong nama cash. Kalau loan kredit minimum deposit 100, bulanan 500 lebih selama 6 tahun. Kalau ada credit card limit cukup, boleh swipe guna credit card korang. Kita buat EPP 0% interest pun boleh. Alright, so untuk motor second ni kita bagi FOC warranty setahun bagi korang. Kita free warranty setahun bagi korang, term and condition. Kemudian kalau korang minat motor ni boleh PM kita. So see you next video. Bye.